Phinde ngixolise futhi ukubuya ngizonibangela iminceza isidina ngomsebenzi omuhle owenzeka online laphana ku-Spotify. Kule ngosi-ke siye sibheke ukuthi-ke na uma kunomsebenzi osanda kuphuma-ke obani abasuke benza kahle, kuhamba kanjani iy'namba la kuningi sokhuluma ngakho kusesekuningi kodwa kwamanje ngifuna sifokhase la okwamanje. Bathi laphana-ke ephejini or i-akhawunti laphana ku-X at22 Africa ithi biggest first day streams for any Maskandi song on Spotify. Ingoma estrinywa kakhulu ngosuku lokuqala, the first 24 hours laphana ku-Spotify zilandelana kanje. Eyokuqala i-24/7 ina-138K wama-streams. Number 2, Francid 106K wama-streams. Yes, 3, Woolies 89.6K yama-streams. Number 4, Umhobholo 88.4K wama-streams. Ebese ziyalandelana-ke kube unumber 6 o-Firefighter, number 8 ngifuna into zami uGhost Bana. Ingoma le ethe mayiqala the first 24 hours iyathola ama-streams. Siyakubona ukuthi Umthandeni ingoma zakhe ziwu-4 zonke zihlele ngokulandelana 1 2 3 4 right. Sidlule kwelinye ikhasi abakuvezayo lapho ukuthi ena i-Francid by Mthandeni SK usejoyina ingoma lapha ehamba khona noNomcebo Zikode ethi ishibhise ejezini as the only song to debut in top 10 on SA Spotify daily charts. Uyayizwa loo nto leyo? I-Francid ithe mayifika bafowethu yathi mayidebutha ikhuphuka yavele yangena kwi-top 10. Ingoma eyakwenza lokho ile ehamba khona noMcebo Zikode ethi ishibhise ejezini yangena nje ku-top 10. Ithe mayiqala nje ukungena yabe ihlala lapha kuma-Spotify daily charts. Uma uthi uyabheka laphana uthi Umhobholo by Mthandeni bathi yena-ke engomeni ehambe phambili ngokwama-streams laphana kuma-charts. Number 14 Umhobholo by Mthandeni. Uyayiva ke ngoku uthi uyabheka lapha ethi Woolies by Mthandeni featuring Boom and Friends, yona-ke ihlele ku-number 13 ey'ngomeni ey'hamba phambili ku-Spotify daily chart ngo-89.68K wama-streams. Uma uthi uyalandela-ke i-Francid-ke yona-ke iyona-ke ehleli laphana ku-number 9 kuma-daily charts 106.44K wama-streams. Shuthi-ke information le enizwa ekuqaleni information esi-updated naleyo cause kuzobonakala lapho ukuthi khona akusafani ukukhuluma nokunye ngoba niyabona ukuthi sometimes uthola ukuthi ividiyo inesikhathi eside or isithombe sinesikhathi eside usitholile uthola ukuthi kodwa kunye nama-1 hour ago, so si-update-a as sikuthola right. Uma uthi uyabheka-ke laphayana-ke uba i-24/7 yona-ke by MK yona ithe ikhuphukile yaze yafika ku-number 2 laphana kuma-SA daily chart yafika ku-139,000 wama-streams. Bathi-ke is the highest daily streams ever. Uma sithi sithanda ukubheka laphana ukuthi-ke biggest first day streams for a Maskandi album or project on Spotify. Uma uthi project basho ukuthi kungenzeka ukuthi ingoma eziwu-4 6 into ey'njengalezo niyawazi ngama-EP ahamba kanjani. EkaMzukulu ngey'ngoma eziwu-17 yona iku-number 1 ngo-734K. EkaKhuzani iyona ekade iwu-number 1 siyehle ku-number 2 ngo-500K. Umthandeni SK nge-Francid i-EP-ke leyo ngey'ngoma nje eziwu-4 uthole 423.5K wama-streams. Okuyirekhodi elisha-ke lelo ukuthi ingoma not ingoma i-EP eney'ngoma eziwu-4 ikwazi ukuthi ingene kwi-top 3 ikhuphuke kangaka. Umlando omusha-ke lokho owenziwe ubani-ke indlela beyiphika kaMashando. Ezinye zey'ngoma lezi or eminye imilando-ke leyo ekhombisa ukuthi Umthandeni ube u-number 5 njengomculi ostrinywe kakhulu ngey'31 ze-October uhlala ku-number 5 kubaculi abastrinywe kakhulu laphana ku-Spotify. I'm sure lokho niyaku-understand, niyakubona ukuthi into ebhekephi. Iyona into engikhuluma ngayo lena ukuthi it doesn't matter ukuthi wena ufila kanjani, ucabanga ukuthi umsebenzi ube right awubangabikho right. Ekugcineni kosuku iy'namba ziyakhuluma online. Numbers don't lie. Ilokho okwenzakalayo ku-Spotify, ilokho okwenzakalayo naku-YouTube, ilokho okwenzakalayo nakuma-iTunes, ilokho esuke sikuveza
kodwa komunye uzovela-ke ethi hhayi okuselayo kuyafana umsebenzi njani njani, akusikhona okwami ukujaja, okwami ukuthi ngiveze into eyenzakalayo ngaleso sikhathi-ke. Izona zinto-ke ezenzakalile-ke emsebenzini we-S_K ngosuku nje lokuqala, first 24 hours lapho ku-Spotify. Amarekhodi ambalwa amahle kakhulu-ke esithembayo ukuthi yena-ke azoqhubeka amsebenzele nangelinye ilanga. Namanje ngisasho u-S_K uyawu-understand-a u-online, uyawu-understand-a igemu yoku-stream-a yonke leyo nto leyo silokhu ayibamba ngo-2023 lapha nokuyi-Paris namanje usahamba ngayo. Regardless ukuthi ingoma nifika ngathi imnandi or ayikho mnandi, kodwa okusalayo uya-understand, nabalandeli bakhe abathanda umculo wakhe baya-understand ukuthi ngoba ekhipha kanjena uMthandeni kumele simhlambeze kanje. That is why ubona kunalezi iy'namba ey'khona namhlanje. Befuna ukukhipha abantu isibhongo-ke bebona umsebenzi wabanye abaculi-ke ukhona, naye-ke wase eyawukhipha-ke, yingakho bembeka kuleli zinga-ke lelo-ke. Sibonge-ke sizodinga nokuzayo sesizokhuluma-ke ngomunye umsebenzi, sizobuya-ke namanye ama-update-ke. Sibonge kakhulu-ke kuyo le akhawunti ethi 22 Africa ikhona laphana ku-X, iyona-ke esinika yonke le mlando emihle kangaka, nathi bese siyacoshela sihlanganise sibone ukuthi ikuphi esinilethela khona. Nisekahle sidibana ngokuzayo.